kwicara baravuga bati reka turebe aba bapampe bishi kipe ariko ntabwo tugomba kubyemera, reka dushaka uburyo noneho tuzana abakinnyi muri uku kwa mbere ariko tuzana abakinnyi b'inturanwa b'indobanure. Muti bihagaze gute? Ndiruka cyane nerekeza hariya mu gihugu cya Uganda nshimira umutaramu wanjye uwo bita Cheyune muramuzi rero yabaruye umupira muri APR igihe kinini, muramuzi umutipe wacaga ku ruhande wagurukaga wagendaga nk'umurabyo. Cheyune rero yambwiye ati petit frère fata bike wandike ikipe ya APR ikoza gashya. Muribuka ko negeze kubabwira ko yegeze kumbwira ngo hari abantu ngo begeze kujyayo baraho biyitirira ngo ubuyobozi bwa APR. Ndamubwira ntabo n'abajura ahubwo mubirukankane vibaya sana. Abo barabajura bari bagiye gupfa kurobaroba bagira abakinnyi baraho ngaho ba Masurubuni. Ndamubwira ntaho ni wezi. Naramubwiye ni mwana abo babbi abo babbi mwana bakubire dara bavuye Buganda rero batareba inyuma. Ariko abayobozi bacu bafashe icyo bita inshingano baravuga bareka twigaragaze tugure. Muti bihagaze gute rero? Umutaramu uwo nta wundi n'umukinnyi hatari ukina kuri karindwi ugenda nk'umurabyo. Uyu n'umukinnyi ukomeye. Uyu rero akaba yitwa Hakim Kiwanuka, bamwitirira bodaboda. Niba muzi umukinnyi bitaga Hakim Magumba witwaga bodaboda, uyu mukinnyi akaba ariko bamwitirira. Uyu n'umukinnyi ukinira ikipe ya Villa Sports Club. Uyu n'umukinnyi kandi muri sezo yashize ubwo Villa yatwaraga igikombe uyu yari arimo kandi yabigizemo uruhari. Ni umukinnyi w'umuwinga ukina ku ruhande ukina kuri karindwi yatsinze ibitego 8 muri iyo sezo. Ikipe ya Villa ndetse yakinnye imikino ya Champions League, yakinnye n'imikino myinshi murabizi no muri Sekafa yarakinnye. So uyu n'umukinnyi rero ukomeye cyane, namwe mu byumve. Uyu mukinnyi w'umuwinga ukina ku ruhande akabatsinda ibitego 7. Ikindi cya kabiri akinira ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes zose abazirimo yaba ari ya Sekafa yaba ari Uganda nkuru ikindi imikino yose ndetse n'iya Chan n'ikipe ya Chan. Uyu musore ayibayemo cyane. Uyu musore ndashaka kumubabwira ubu muri match ngira ngo shampiyona ya Uganda niba ari imikino 12 yamaze gukina afite ibitego 7. Ariko iyo bandika kuri hariya kuri transfer market bashyiraho ibitego 5 muri shampiyona n'igitego kimwe yatsinze Burundi ejo bundi mu mikino ya Chan ubwo basezeraga Burundi ku mukino wo kwishyura, kuko umukino wa mbere cyari cyatsinzwe n'umusore bita Kakande bakinana mu ikipe ya Villa Sports Club. Mutiro bihagaze gute? Uyu mukinnyi tayari nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, tayari yamaze kumusinyisha byarangiye. Uyu musore rero ndashaka kubaha update. Nukuvuga ngo nubwo ikipe ya APR yamusinyishije agomba gukina imikino 2 ikipe ya Villa isigaje ubu ngubu kugira ngo abone kuyisezera neza, asezere n'abafana b'ikipe ya Villa Sports Club. Ari nabyo mbwira abafana ba Villa bakunda uyu musore, mbaha update kugira ngo bazaze kugira gute, bazaze kumureba bwa nyuma bamusezera. Kandi nawe yababwiye ati ndabaha kado, ndahava byibura nsinzi ibitego 8. Ati muri imikino 2 isigaje ngomba kubigaragariza nanjye nkabaha kado nkabasiga neza cyane nk'ikipe ya Villa Sports Club. Match bafite rero iyi Villa Sports Club bafite match 2. Hari match Villa izakira ku kibuga cyayo, izakina n'ikipe ya Uganda Revenue Authority, bazakina ku munsi wo kwa gatandatu. Nukuvuga ngo rero iyi match yari kubera kuri stade ya Villa, ariko iyi stade ya Villa ubwo n'ubutumwa cyangwa se n'imboni yanjye cyangwa se umpererezi wangu uri Uganda Cheyune yambwiye ati ubundi iyi kipe ya Villa bafite stade yabo iri ahantu bita Wankurukuku. Abantu baba Uganda cyangwa mujye murahazi bahita Wankurukuku. Iyi stade yabo bayita Mutesa 2 Stadium. So iyi stade rero barimo kuyivugurura, barimo kuyikora kugira ngo ariho hazakorerwa imyitozo ku ma ekipe ya Chan azaba ari hariya mu gihugu cya Uganda. So byabaye ngombwa ko batira stade ni ikipe ya hariya cyangwa se ya prison, iyo bita Ruzira Prison. Ni stade yaho niho bazakinira iyi match, niyo bazakiriraho ikipe ya Uganda Revenue Authority, niho bazakinira ku munsi wo kwa gatandatu. Bafana rero b'ikipe ya Villa Cheyune yambwiye ngo benshi ngo bazaza kumusezera. Umutaramu yababwiye ati rero muze kuri iyi match ya kabiri ntago azakinira muri Kampala, bazajya gukiniraho bita Kitara
niyo match ya kabiri bazabasuye yo bita Kitara, niyo bazajya gukina nayo. Byumvikana ko rero muri iyo mikino ibiri uyu musore nayirangiza no kuvuga ko azahita yafata iyo bita Rwandair amanuka yerekeza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi match rero izaba ku isaha y'isa 10 kuri iyi match ya Villa ndetse na Yura bazakina ku isaha y'isa 10 zahariya mu gihugu cya Uganda. Abafana rero ubwo musabwe kugenda muri benshi gusezera uyu mutaramu wanyu. Nkuko nabibabwiye rero ntago ari umukinnyi w'agafu kivuga rimwe, niko babyita harya, ni umukinnyi hatari. Ndababwiza ukuri, ngiye kubaha ahantu mugiye gushakira, mugende mushaka ama video ye, mujye muri Google mugogoringe, mugira gute murebe uyu musore, muraza kureba ibitega tsinda, muraza kureba ubuhanga bw'uyu mutipe. Uyu musore ateye ubwoba, ndetse muri kimwe abafana batazamwibagirirwaho, nubwo batwaraga shampiyona ubushize, murabyibuka Villa Sports Club itwara shampiyona mu gihugu cya Uganda, ku mukino wa nyuma ubwo bakinaga na NEC, amakipe yose match barimo zakiniye icyarimwe, match bagendaga bazerekana bakiniye icyarimwe kugira ngo hatazamo bya bintu byo gufixinga n'iki, kuko iyo ni kipe bita Buru zarutanagwamo inota rimwe, yari gutsinda yose indi kanganya, indi yari gutwara igikombe cya shampiyona, kuko iyi Villa yatwaye igikombe irusha Buru inota rimwe. Byasabye ko ikipe yatsinze ibitego 2 ku busa bya NEC. Hanyuma uyu musore bita Hakim Kiwanuka bitiriye uwo bita Magumba bodaboda, muramwibuka Hakim Magumba bodaboda, yitwa Hakim Kiwanuka bodaboda kuko uburyo agenda, uburyo aguruka neza neza ni nka Hakim Magumba neza, niko bamwitiriye rero. Uyu musore ni watsinze igitego cya kabiri cyahesheje intsinzi kivuga kiti turafunze umusimari wa nyuma wo gutwara igikombe cya shampiyona. Uyu ni umusore w'ingenzi, ndababwiza ukuri, ni umusore ukomeye. Nshimira n'ubuyobozi bwa APR, mbabwira intaba abayobozi bafite ubuhanga bwo kugura abakinnyi, bwo kureba, bafite ubuhanga bwo kwitegereza. Utekereza igihe cyose abantu ngo bazengurukiye ngo ibiki, ariko bakaba badashobora kuba bashaka umukinnyi nk'uyu nguyu ngo bamugure. Namwe mujye mubanza murebe. Usibye ko abakinnyi nk'aba n'abakinnyi babahenza, aba n'abakinnyi b'imari, ni imari bikomeye. Iyi ni imari shyushye, iyi ni diama, iyi ni diama APR ibitse. Ndakubwiye abakinnyi ba defenseur bafite ibibazo bikomeye cyane. Mwe muze gushyiramo mwirebe, muze kureba igitego cya nyuma, mumbabarire muze kukireba. Uyu musore ndakubwiye ni hatari, muramureba bakina na NEC ku mukino wa nyuma, muze kureba sasa uwo bita Hakim Kiwanuka ukina kuri nimero 7. Uyu musore rero hari byinshi nagenda muvugaho, afite imyaka 24, murumva ko ari wa mwana none ugeze mu gihe cyo gukina umupira. Murabyumva, ibitego 8 sezishize ubafite 7, agakina kuri 7. Uyu mutipe rero hari amakipe menshi yamwifuzaga. Hari amakipe yo mu gihugu cya Tanzania yamushakaga, hari ikipe zo muri Misiri zamushakaga, South Africa hari ikipe zamushakaga, no muri za Tunisia hari amakipe yamushakaga. Ariko bitewe na APR uburyo yamunyemereye, igahita imukubita icyo bita propose, ikamushyirira aho ngaho ya contract, ndetse uyu mutarama akamenyaga kubita icyumviriza, akamenya n'abakinnyi ikipe ya APR irimo kuvugana nabigiye kumanura bibikura nkota. Uyu mutipe yavuze ati wallahi ntakinanye n'aba bakinnyi nanjye ntago naba ndi umuntu, ati ntakinnye n'aba bacezaji ba APR izi ntwaro APR izazana, ati nanjye ntago naba ngize gute, ntago ndaba n'umuntu. Umutaramu rero tayari uwo bita Hakim Kiwanuka namba 7 machachari, winga hatari sana. Abakinnyi bo mu Rwanda ba defenseur murambabaje ngo murafata shani mufaturiya, nzamenya ko n'umuriro muzawufata. N'umukinnyi hatari. Nkuko nayobwiye abakunzi ba Villa bababaye bakibyumva, barababara, baravuga bati kwa kweli dukubiswe ikintu bita inyundo, bati kwa kweli ibi ni ibiki. Ariko nkuko babivuga ngo ukurusha inkwi burya ni ukurusha kurya ibihiye, my friend. Iyo umuntu akurusha icyo bita mbongo pesa, mambo ya fweza, mambo ya taslimu, iyo umuntu azikurusha burya nushaka kujya utuza uturi uceceke. Uyu mutaramu rero bakunzi b'ikipe ya APR, mumfashe dushimire ubuyobozi bwacu baduhaye icyo bita kado y'umwaka. Hari n'izindi kado zikiza mwe muturi, mugiye kureba noneho ikipe ya APR nayo yabwiye ini, mugiye kureba APR nshya, mugiye kureba APR itawayawaye,
mugiye kureba APR y'abakinnyi bazi cyo gukora mu kibuga, mugiye kureba APR y'ibitego. Nimwavuga ngo APR ni igitsinda bine ngo bitanu bingahe, muceceke gato ya mugiye kureba. Ikipe zigiye kujya zirya 3 4 5 ngapi, mugiye gutanga ubutumwa bw'ibitego kweri. Icyo nabwira abafana b'ikipe ya APR ni mutyaza imihogo. Mutyaza imihogo, muhimba indirimbo nyinshi zo gufana, muririmbe, mugiye kureba icyo bita timu ya APR rero. Ubu ni ubuyobozi bwacu, reka tubushimire, nongere mvuge ni muri abantu b'abataramu, muri abantu kabisa tutazibagirwa. Ntituzibagirwa. Uyu mukinnyi rero muvuzeho byinshi bwakwira bugacya, yari intwaro ya mwamba ya Villa yari kimukeneye, nuko nyine ari APR iyo yateyemo APR ikagera, APR ikavuga iti twaje, ikavuga iti tupo tayari. Ntago umukinnyi rwose yatunanira, ntibishoboka, ntago yananira buriya buyobozi, ndakubwiza ukuri. Kandi ikiza nuko noneho barimo kugura abakinnyi bashoboye, nuko barimo kugura abakinnyi beza, nuko barimo kugura abakinnyi bazatugirira akamaro. Murumva rero nuko bihagaze, ibindi tuzagenda tubibabwira, ariko bidahindutse ku munsi wo kwa kabiri umukino wa nyuma nibwo uzarangira. Umukino ukirangira gutya, ubwo nukuvuga ngo ni imikino ibiri azakina bigahita biva mu nzira. Iyo mikino ibiri kirangira no kuvuga ngo umutaramu muzamubona. Ndabibabwiye, umukino umwe uzaba ku wa gatandatu bakina na Yura, umukino wa nyuma bazajya gukina ku ikipe ya Kitara, bazayisura. Izo match ebyiri nizirangira uyu mutaramu azahita afata Rwandair yerekeza i Kigali. Isinyayo yamaze kuri tayari myaka 2 mu ikipe ya APR. Uwo nuwa bita boda Hakim Kiwanuka aka boda tayari. Bafana rero, bafana ba APR, muze tugire gute, muze twakire umutaramu wacu ubuyobozi bwatuguriye. Kiwanuka mchezaji hatari sana, miaka 24 ku myaka 24, umupira afite ku kuguru. Yababa data we umupira afite ku kuguru. Nicyo mugiye kureberera aba general, iyo mugiye kubirebera, mugiye mubaririmbira, muririmba indirimbo ya mu kibuga. Ukiona jeshi vitendo vyao, ushindi wao ni sawa kabisa. Muri abataramu rwose, reka tubashimire. Uyu nuwo bita Hakim Kiwanuka aka boda wamaze kuhagera. Ubwo rero tayari sinya yayisinye, ubu n'umukinnyi wemewe n'amategeko w'ikipe ya APR Football Club, nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Iyi ni ikipe rero ya Villa, ni ikipe ikomeye, nyamuneka mutayishidikanyaho. Ubushize murabizi ko twaye igikombe muri Uganda, ubu ngubu ni ikipe ya 8 ariko haracyari kare, kuko ngira ngo ni bari bamaze gukina imikino 13. Iracyari ya 8 ariko zose urebye hagati nta manota menshi arimo zirutana. Urumva ko nubundi ni ikipe igikubana, ni ikipe rero ikomeye, ni ikipe ifite stade yayo hare mu gihugu cya Uganda. Nabibabwiye, ikiniraho bita Wankurukuku, ifite ikibuga bita Mutesa 2 Stadium niho ikinira. Murumva rero ko ari ikipe yishoboye, ni ikipe imeze neza, ni ikipe yitabiriye imikino ya Champions League, ni ikipe itoroshye muri rusange. Villa Sports Club, aho uyu mukinnyi avuye bita Hakim Kiwanuka. Ni mugende rero, mwicare mugende mumwiga uyu mukinnyi, murebe, mujye kuri za YouTube umurebe, muraza kubona uyu musore ntagasanzwe, ahubwo abantu ntago bazi kureba, abantu bakora amanuza. Mujye mureka aba generali bikorera akazi kabo cyane rwose. Ubigisigaye rero, umuyobozi wacu w'ikipe ya APR Afande Deo yagaragaje ko ashoboye, yagaragaje ko ibintu byose arimo agenda bishyira ku murongo. Igisigaye rero Afande ni ukubaka itimu, kandi ufite ubushobozi, kandi ufite ubushake, kandi utaweza nta kintu kinanira ijeshi kamirifu. Ndabizi neza ko ikipe uzayishyira ku murongo, ikipe uzayikoreramo ibitangaza, ikipe uzayikoreramo ibikomeye, ikipe uzatwara nayo ibikombe byinshi, kandi ikipe uzayigeza kure, ikipe uzayigeza mu matsinda. Ndabizi neza
ko ikipe uzayigeza kure cyane. Asante.